Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya Mizoram COVID-19 shikai za somni pathum mu chu ani tramdil sevel khuwa chengten ramoti chereu zelova eizonangel nget anne theina turwa manani min khan forest minister puti jelon tlongan hong Bihar Legislative Council in khat nei zota ka si somni palia NDA jon som pathum anla Union Finance Ministry jon state somtan kumsani somni pakha somni pani chungin Poor sector ti changtuna tur cheng viable che sing hi sangre le jani pali pu kharemti tu kina COVID-19 din hun she thar bera mi za somni bathumin COVID rian kai ti mu chwani a aret te satanga mu chwa za somnian oma thunat panni le FIA changi mi pakhat mu chu ani sample te zongzong zat za sari somni pakhat jinga za som pasari point bial paruk an positive ani tundin huna shikai to zongzong za thi noi ni sing ni sanga zathum somthum parukan ni a noi ni sing ni sang thum zare som pathum en kol daman ni to a en kol lai mek zathum zare somthum paruk omin mi zaruk samlet pasarin thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chu to za thi zani panga ni a mi noi khat zela COVID-19 na wanga na chan to za thi somruk pani anga chut ani Nimina aizol kho pui chungal local council pani chinga veng le tui khotlang local council by election ne zota ka MNF thantlin veve ani tui khotlang local council by election a hian MNF candidate pu bobi ke zolen puya thantlin ani a chinga veng a hian MNF candidate thau pu MS dongkimat thantlin ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jelen tlonga chuan Tramdila Resource Development and Sustainable Livelihood Improvement under Tramdil Wetland a hong he scheme in a tumber chu Tramdil chevel khuwa chengten ramngo ti chereu zelova ezona ngel nget anne thena tura chomdol na tho ani Puti Jelen tlonga chuan Tramdil chevel khomiten Tramdilan venna le humhalna lom thua soya Tramdil chu uluk taka venga humhal chunjom zel turina cha a nei tu chanchanga theitop chu zel turin Tramdil kho chevel mi puikal khomte asomani Tramdil chevel khuwa paliten Tramdil bula om ani awanga ham thanna andong theitur cholom puyama ti thua soya India sarkar lai pui chuan heng wetland enkol thathi angai poimo hle ti soya enkol dan tu ro manna mumal tak forest department in ansiam thua soi ani Mizoram Forest Department chen kumnga chung Tramdil enkol dan tur integrated management plan cheng noi zako somriat singre sang khat huwa siama chu sarkar lai puin pomin akum khatna sang ni somni pakhat khan cheng noi zani pani singko sanga aron peya Mizoram sarkar na dawlet na cheng noi somni pani singa sanga ruam han bokani ati he sum mu atang hian Tramdil chevel khopalia chung kwaten intunna atan an mang theidon ani ati Resource Development and Sustainable Livelihood Improvement Scheme no hian chungko zani parukne na cheng singa hu theu awain cheng noi za pathum semchu ani Mizoram Youth Commission Chairman Dr. Vanal Chanpui MLA le Champhai Not Bill to MLA Dr. ZR Thiam Sang Athasun Min Khan Mizoram Youth Commission Conference Hall Minako in Komin Champhai Thalai Tan MOSC Coaching Center Champhai Honani Dan Turan Soiduna Hen Komna hian MOSC official tele Champhai Zir Life Poll Shuai tu te antelani anin komna hen MOSC Coaching Center Champhai chu kumin me thatir chorkar masan lama hon tumni setin an rela Coaching Center honani thene turat trule poimote an soi ho ngal he MOSC Coaching Center honna ta na ruwa manna le trul ang te chu MLA patni Dr. ZR Thiam Sang Champhai Not Bill to MLA le Law Minister Puti Jelen tlonga te kai shoya mala ngal turati ani a tuna hian MOSC Coaching Center district palia honani to a Champhai honle tur hi center pangana tur ani aizol kho pui chunga rug ka hlora kumin mars tha thlenga thu boi zelu zongzong zinga za som pakwa point paruk pali chu rug ani thu aizol SP pusidal roena soi nimin khan apisa conference hola thu tharla khom de komin pusidal roe chuan aizol kho pui chunga rug a hlor ema wangin an department point ngun taka anjir chian hnuwa mi puite hna zirtina pek atul thule zau taka mi puiten an hria theinan tu thala khom tu te chu so man ni thua soya ruk ruten an ruk tamber chu mobile phone two wheeler gas cylinder lir thai battery tui pipe fire hydrant coupling tui meter thomhno le mobile phone tower nut bolt te ani thua soya shal chon ne olsam bungro chu ruk tamber ani thua soi ani police station sanga kumin chungin march tha thleng khan case zanga somseri pani register ani to ti soin heng zinga zathum somkwa pasri chu ruk ani thule hi case register zongzonga za somruk pakwa point paruk pali lai ni thua soi ani pusilor we chuan thil ruk sa le chu dan anga shem the ni thua soya chuwang chuan mobile phone box le charger nei lo zuarte leidu anom zel chu
ti to lo tura mi puite angin thua soya mobile door nei te po orin hel anom chuan lo siam sak lo turin angena hetiang che hian thir si anga hral thei mai tarlan tak te po le sak lo tura film khur turin thir se dor nei tu te angin thua soyani lir thei pat dor nei te po lir thei ru tu ten an mamo ngei lir thei ignition system thar thak po film khur taka ren hel te chu ti sak lova police a report zel turin angen bok pusilo roi chuan ruk ru ven atan mi puite mani in le hmuna cctv vo war turna cha ruk ru tamber chu damdoi man sula wang har sana nei man mo taka sum mo te an ni tlang pui thu soya ziang tong train khom kal in soi zoi le chan thong thong awanga kal thalova in so san te awangin in rok atam hle ti asoi bok ani har sana nei chuan emergency response support system ERSS number 112 be war tur mi puit cha ta hian emergency thila mi puite mamo sang sang biak po thei vek ani thu soi ani District Level Inspection Committee lungle member te chuan lungle no pang home sang an tloa nimin khan no pang en kol na home pali Bethel Center Kol Khuma Boys Home Baptist Church Orphanage le Baptist Child Resources Center baka no pang dan kala che police in an man te an omna mun observation home le special home te an tloa no pang le thok tu te din mun baka anin en kol na le in kai shona te anen fi ani he mun sang no pang om dan din mun chu Bethel Center no pang somret panga Kol Khuma Boys Home Salvation Army noya mi pano pang somporuk Baptist Church Orphanage BCM noya no pang sompoliten oma he baka hian no pang dan kala che police in an man te chu observation home police noya mi pano pang pariat special home mi patlei rol pathum anom mek ani First Air Battalion Headquarters Mall Vum te chuan Pukelal donglena ML Hovin in fiam na hun pui sang ni somni pani nimin khanan hong na thona rin tlak le rin omni turin MLA chuan First Air Battalion Mall Vum thok tu te chu afuya in fiam na le in elna hlim om tak mang turin du sakna hlan ani First Air Battalion Commandant PMS Dongki Machuan First Air Battalion Armed Police ten na thataka an tho thei nan rilru le taksa sel an ne poimo wangin hetiang in fiam na hun pui bo se ni thua soya Mizoram thalai te po rilru le taksa sel an ne thei nan in fiam na le taksa soi zoi na lam ngai poimo turina cha ani kumni chung hripuya wanga nun phung a khailak nuwa First Battalion IR Mall Vuma thok Police ten rilru le taksa sel an ne thei nan in fiam na hun pui sang ni somni pani hi bot se ni a Kolasip District chunga dane thupe ken ko chungchanga tele Mizoram le Assam indina Ramriven na thokim First Air Battalion ten fe chuak thin ani Nimin Khan Champhaya Ain Peer Conference Hall a thuthala khom tu te tan kang mai la ka inven dan ne kang mai ma chon dan tur chungchang training board sei ni a he special training in Fire and Emergency Department ne District Information Office Champhaya te tangkopa board sei ni in Champhaya MJ member te antel ani Heuni DIPRO Dr. Longki mathang no chuan kai shuain Champhai Fire Station Officer Puef Lal Santa Machuan thu thar thel tu te hne na kang me chholo na tura thilti tur poimo te kang me lo chhuat thula thilti tur poimo te kang me chhuat thula a thel na tur man ro poimo te thenam khovenga kang me chhuat ti tur poimo te soifia soihuna hun man zui ngalani Champhai Fire Station Officer in asoidanin kumkalta April sani somni phanda changa kumin Mars tha thleng khan Champhai district in kang Tum sari thlengin chung ko som pani te torna thlenga hemi zinga hin ku vaku dam pakhat tela bongro kang rol hlut zong chu cheng noi sa kha sari som pakhat ni in mishing torna ero a thleng lo thung ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lomna kalpui mek polin quiz competition August sang hi somhi pahi thleng kartin quiz in elna abwa saida e quiz in elna hi kartin in rin zan chanchen thar puan huna piang in zona puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inbox saila chanchin thar longai thu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl tanga phone ani Bihar Legislative Council in khan nei zota ka chi somni pali om a NDA chon chi som pathum manla
heng zinga pasari BJP ni JDU pangale LJP pakhat an oma hetilain RJD chon seat rukan la independent candidate in seat di la in Congress in seat khat an na ve bok ani Union Finance Ministry chon state somtan kumsani somni pakha somni pani chungin power sector ti changtuna tur cheng vai belt sing ni sangre le jani pali pu karem ti a heng state te hi Andhra Pradesh Assam Himachal Pradesh Manipur Meghalaya Odisha Rajasthan Sikkim Tamil Nadu le Uttar Pradesh te ani a 15 Finance Commission rotna angin sarkar la pui chon sumpu kyarem ti ani chanchin thar serti topna na tang pui Mizoram COVID-19 shikai za somni pathum hu chu ani Tramdil chevel khuwa chengten ramngo ti chereu zelova ezona ngang hetan ne thina turwa manani min khan forest minister puti zelan tlonga na hong Bihar Legislative Council in than ezota ka si somni pali NDA jon som pathum manla Union Finance Ministry chon state somtan kumsani somni paga somni pani chunga power sector ti changtuna tur cheng viable che sing ni sangre le jani pali pu karemti chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani